Mwanya mwanya ni igunikite na ũteithio wa iti kuma kiri mũmbunge wa Mwekuru kaunti-inĩ ya Meru Elizabeth Karambuka ile miaka ni saiji cia kuma Mbaranga na kirima gicigo bunge kia Tigania East ni ciethirite igikungwira igikurukira kagita gakomo kagita ka Maromba ni wagi bwa iti thina iria nande ikinyite muthia atongeria bakindi ni nande bakiuria atongeria bange batikorirwe nibo. Kanisa ithatu cia kuma ntere cia Mbaranga na kirima gicigo bunge ya Tigania East na ire rungu rwa mwabure wa kanisa cia Kan ibaumbite kwigwa bakiamukira itebio karira muthenya wa muthe kuma kiri ofisi ya mũmbunge wa Mwekuru kaunti ya Meru no Elizabeth Karambuka Ilemia nyuma yabo kwigwa bena thina inene bamwe bekaragira inyama igana kungukarira menderetho miombokanu buru na babangi bakithikire rutheto betirite na nthingo wo bagite okara masafi yanaendelea vizuri kanisa ni tukona utureta ite na ngaria muthengeri ya ngare ochokia ngatho mbitha ndi muntu mwe muno nonto kanisa kechanga ikiomba kurete lakini mama safi amwa gwithira ito pesa tunini to account yonde na akaomba kuona kintu kwa kinya mashinani na amejaribu sana. Kwa hivyo personally ya muthengeri nkua Murungu na mutharime mama safi tharimwa sana kurukie tambere kwenda Murungu ndo wetu mekara thirikari na noko kwenda Murungu. Kwa hivyo ninakushukuru kama mchungaji itwetherete twina ashirika babo kona batena to karante itarera ya twekaraira tumenderetho batu tukumba kubatika kuma ofisine tai ashirika betu bakaithira baina anto karante boya bakathikira rutotoro Murungu ba comfortable itochokia nkatho ke mwashimiwa nonto bwethiarira tubwetheria itochokia nkatho che mwanya nonto ana baba tari na ukaranthe bari abaroami thainya na basande school bakaithira baina anto ukaranthe akaraira form ngaya mutharime sana itonere kanisa wetu na ite bakaira nkomongo bakaira mendretho ni tone atuve ite ukurukira pastor Reverend Kan ni tunyibwe na ngujo nkatho nyiki mwesimiwa na ndawibwe mama safi arare na ibwe na nkatho chimuchukare kiriwe bari tole kunya jaja marumi na jaja ciote batwenda utongorie bubu itebi a supportia na eba a supportie ko baba kara itutetu nara kagitani wakwa thinjeri batunisha oto baumbite kwi bakiromba tongeire bagiciaca gutigira ibakuririkana tunisa aria bakurutha mirandi ya uthii na mbere guntu mwanya mwanya nontu tunisa wotu no baya kuromba itharimo bia Maromba kagita kara bakuromba kura inkoromba atongorie babange bakaririte ite na nontu baina uwezo bwa support kanisa inini ya Karambua akurikana inkoromba nyabo baithere bare anto baina mathithio yake nontu baiboruwa tukareka ke na mabito irokera baithere baina support support kanisa ya ino nto pastors itokoria thina tukaitha tutena uwezo bwa kuthana ite ya bii lakini okulukira njara ya mwezimi waru aretu inthe tukumba kwithira tukaririte ite na ituchokia nkatho kiripota na cia weru kuma ntere cia Mbaranga gicigo bunge ya Tigania East mbeta wa John Nthega.